Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lan dawu sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Amin Allahumma amin. Innallaha satemene Gusti Allah iku ja'ala ndadekaken sapa Gusti Allah ndadekno ad-dunya ing donya, ndadekno salasata ajzain ing telu pira-pira bagian. Pertemuan bilen saben terangake bahwa dunya nika dening Gusti Allah iciptakake dadi telok bagi bagian. Bagian pertama dunya nika kanggo orang se beriman, kanggo orang se beriman dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang se beriman dunyane kating kandi orang seberiman, fal mukmin yatazawwadu. Adapun orang seberiman maka dunyane ka ekebe kesempatan untuk nyare sango kanggo ka alam akhir. Nah, neka tanjen orang seberiman dunyana ekebe kesempatan untuk nyare amal ibadah, kalaban sedekah, bantu fuqara masakin, santunan anak yatim, bantu musola, bantu madrasah, bantu masjid. Ya, neka orang seberiman dunyana kebay sodako, kebay bantu orang. Nah, adapun dunya saya kandi orang seberiman ni tak bakal sia-sia. Karena orang beriman neka oning cek bahwa dunia neka bukan segala-galanya, dunia neka bukan tempat saya terakhir, beda tempat saya tak pernah mana tak pernah berakhir, engki peneka akhirat. Ben oning cek bahwa dunia saya kebe sedekah, aneka dunia natibi. Antalil mali idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka. Anta be'en lil mali endi entunya nabaan idza amsaktahu montunya nabi kake pergem alias tak gelem sedekah wa idza fa idza anfaqtahu, namun jika engkau mau menginfakkan mensedekahkan hartamu, fal malu laka, maka dunyane keendin sambian sekalipun ning dunya apesa karena luang ekebe sedekah, tapi dalam hakikat ane kesing ngambek sambian paki ning alam akhir. Paham ngucan kula nggih? Nah, hadirin hadirat saya sangat badan kaula muljaki, ben orang saya beriman neka bidana sangat jauh. Bi bagian dunia saya bagi dak orang nomor 2 neka. Seres nomor 2 wajuzun lil munafik. Sebagian nomor 2 dunia neka bagi dak orang munafik. Wal munafiku yatazayyanu. Adapun orang-orang munafik ketika dia mendapatkan harta, mendapatkan dunia, yatazayyanu, maka dia hanya berhias diri, pamer keberak ke temor, sombong kalau bentunya nah, pamer kalau bentunya nah. Maka orang sing ini berarti orang munafik. Mun orang sing mukmin dunya na kebe nyere sango ke alam akhirat, orang munafik dunya na kebe geanggeun, kebe banggaan, cuma kebe neng senengan, kebe napa? Kebay bong sombongan, cuma kebay menghias diri. Ini kenyaman orang munafik yatazayyan. Nah, orang munafik nika semangat dalam nyari dunya karena nas panasan. Bada tetangga kelar melihat TV panas,
Pada datang ke ngerayen sepeda motor, ngerayen motor, wah panas dalam, larutan tak menti. Ya, terus semangatnya cuma nyari dunia, semangatnya cuma mengumpulkan harta benda, cuma tocuna ya tazayyan, cuma hanya menghias diri, apa es meloloh. Wa innam itu buah kita yang ulama. Wa innam ra'an dunyahu akbaru hammihi lamustamsikun minha bihablin ghururi. Orang-orang yang menjadi semangatnya adalah dunia, semangat cuma nyari dunia, lamustamsikun minha bihabli ghururi, maka orang ini kepadan atakuan bi tampar-tampar penipu. Sampean gelem tasellem ebri tampar keng tampar congocoh. Maka orang seandi dunia neka, orang seandi dunia neka selong polong sepolong, ternyata dunia na tak kebe mate arwah pada na tampar senipu. Dunia na berarti dunia gelak sepok tompok, semangat gelak, ternyata tak kebe kalam akhirat, berarti pada orang teguan dek tampar hablil gururi, keng tampar penipu, tampar congocoh. Oleh karena kadin to tak larang sampean nyari dunya, korja niat kang kuilo maluan dunya nah, korja niat kebega anggeun dunya nah. Mun sampean takdir dadi orang sesoki, maka dunya nah dadi orang se mukmin yatazawwadu kang kui nyari ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Pon orang munafik nika tandana di antarana ada buah kitineng ulama neng kitab Ihya. Faman adhara linnasi khusyu'an, barang siapa yang menampakkan, menjelaskan khusyu'an linnasi kepada manusia, khusyu'an kekhusyukna. Mun ada orang khusyuk aja tandik tu sesekali, mun ada orang bini sesolihah, mun banyak orang. Ya ada orang banyak. Seran orang faman adhara linnasi khusyu'an fauqa ma fi qalbi, melebihi apa sebeda dalam atena. Yakni secara zahir tak pada bereng ese atena. Fa inna ma huwa nifaqun fauqa nifaq, berarti jeria raton reng munafik. Balin boleh man adhara linnasi khusyu'an fauqa ma fi qalbihi fa innama huwa nifaqun fauqa nifaqin, barang siapa yang menampakkan kekhusyuannya di depan orang banyak, halayak ramai, kayak mau ada orang ada banyak apa are khusyuk nengak khusyun koceng, mau ada orang koceng nengeneng dina sekuni abah sepereng apa gemet khusyuk enggak khusyun koceng, mun beda orang neng tok aja tanda apa. Mun beda orang, mun ada orang yang tina sekecek ke dapur ada colmoh. Berarti khusyun orang ngak nikah, khusyuk ya dan reng banyak, berarti khusyun padana koceng. Menampakkan sesuatu ya dan orang banyak seakan-akan orang sesoleh, orang sekhusyuk, tetapi neng dalam hati tak kata jeriyah. Dari madhabun ulama fa inna ma huwa nifaqun fauqa nifaq, ya jeriyah munafik ya atas munafik je lah. Ada munafik kelenon maaf kelenon sebu, kadang sekalipun pakai jubah, pakai imamah, ngapeng siwak, ngapeng ngakalongan tasbih, kadang hati dibucok. Dan kadang orang pakai biasa, taban surban, talang kaulang tasbih, cuma atina bersih. Ya cek kebenut cek ngarane orang ngempian. Diberi ngasurbanan, wah baik dulu mancor dia. Repot pun nggak nikah. Diberi ngasurbanan ya kocak, do cema soce. Beri ngajubaan, do tema pote. Kang kui ilmu ni bener kang kui ngaranen orang, ilmu ni ke kang kui abe tibi, kang kui ngokor abe tibi. Tetimun abe ni ke cuma nampak aki ya dan orang banyak haja orang pekus, congok menreng awang tangga.
Kan aja tadi itu semua utang. Kula ni keputo yai, mun tak bantu sampean sera boleh yai. Waduh ngareng tadi itu sah. Pokon kula mengkadung cincin ikam pun tak kira lopot. Ting dah pak beje nah. Cak orang ngejeng beje ngegemet. HP tak kena ngetelpon. Entar tah ya nje minta sapora tak nje. Cak jabar aja ke orang aneka. Masalah mari haji. Masalah mari umroh. Cak jabar aja. Melengkian di otang ke orang tadi tekad bagus untuk nyawar ke orang bahkan nipu ke orang. Wis cak temu nih. Orang ngerosak nih. Ngerasanya orang ini tak oleh bu. Ngerasanya orang tahun. Muka aib orang ini kata oleh haram hukumah. Ngerasain orang muka kesalahan orang haram kecuali urusan utang buka ke orangnya kebala cari banyak utang malah sampean tak jadi korban malah tak banyak boleh korban kebala ke orang tak apa-apa muka aib orang mau muka aja ahli zina tak oleh urus Nabi Pangeran ahli mabuk tak oleh urus Nabi Gusti Allah ahli judi tak kening kak muka aib orang karena kulit sampean pun banyak aib banyak kekurangan banyak kesalahan keng mon urusan otang piotang ro kebele sengak le ada banyak apa cuma semere haji je sengak le aroma syaban surban ruah keng ruah penipu ruah kebele mula ngerugi ki orang engki tak apa can sapa can Gus Muhib kebele cuma neng bab ghibah ni ka neng bab ghibah ni kebada urusan ngerugiaki orang ni ka oleh sambian ni ke muka aib orang lainan ni kata oleh sekalipun bejat orang soroto tope haro canan engkau tak tahu engkau ngetel lah ring bagus je bejeng 5 bekto ya apa sebulan Ramadan kau tahu TV ya terawih lebih dari je kau tak tahu lah keng mulai banyak korban lah sengak banyak bulu tangken saya capok lah Tiate. Mosok wis rapar jaja. Bener keng kok niat bek nyuba akin orang jiria, keng tro nyelamat akina kakek. Pitah bi orang niat bek nyuba akina, berniat tro nyelamat akina, pitah. Niat bek nyuba akina, beda tocuan karena pekel. Niat nyelamat akina, pitah karena neser. Paham yang ki? Mereka muka doi yang pengajian apa? Macam ban penipu angku. Caca para caca, saya nggak mau pada orang bulan ni kembis munafik dia. Wa idza wa'ada ghadara mun ajanci lopot. Wa idza tu'mina khana mun ibri amanah khianat. Caca caca mun nggak ni kemunan. Wa idza hadatha kadzaba mun omong carpak wa idza wa'ada ghadara mun ajanci lopot wa idza tumina khana mun beri amanah selalu khianat wis berarti orang tu tak kening kerjasama pun tak kening cukup kan seberialah sebab kula ni kalau sakro-sak cor-ancor bisa orang saotang yo benih keng jerek benih keng mun tepak seneng beri otangan ke orang mun tepak selopot pacat lakon nipu je dia keng modus lain na bentuk otang ke majeri ke monotang anu yai ada munafik ni nampak aki khusyuk ya dan orang nampak aki yang bagus keng ate nah niat jahat mulai capok congok bandeki mulai keneng elang ngongkung kok deki ni bahaya ni ane ke orang munafik ni nah orang mun orang munafik ebri dunya na ekang kuy yatazayyanu cuma kebai espaisan melolo kebai gak banggaan melolo sampean sandi keleng angkuy keleng korja niat kebai cikecirikan melolo acing kerincing melolo oleh ring binek ngangkuy binggel oleh ring binek ngangkuy sentar oleh ring binek ngangkuy kalong oleh ring binek ngangkuy melar ngangkuy anting-anting ngangkuy ali-ali semas cuma niaten kangkuy maseneng lagi nah mun dapat kebungkun ada ki sabuk kapi mun rebon ki yang kuyu kapi niat apa terus ongguan dok bungkun akan tegeleng karet embian angkui mun beda bungko je bu reng laki ngetelak sampai nak kalongan sentaran agiwangan nika nambahin seneng ni lah oh lah betul remason itu menurut bungkun remason buyuson Allah lelaki sepenuh sendiri itu
pedi, apolong pedi. Paham sampean? Nah, maka dunia ini kajaga bae. Silahkan bangun jombon. Mun sampean mampu. Tak apa-apa bangun bungko. King je niat gawe bangga. Silahkan ngerayan kendaraan, silahkan gente pakaian, silahkan gente kendaraan. Niat gawe ibadah. Kok mau nanti kendaraan, mau kerebuan, ngajak ke pebele tetangga nyaman nono patang motor tasa urunan. Kelar mele motor urunan, tok saya nompak. Cek tekene ngampung isakan le. Mumpung bode pengajian, awak norok karo rebuh seminggu sekalian. Senekale, ida mah istighosa kubro, edim mah erempeng berempan tahu salah awak. Hebat, tinggi kendaraan ke baik ibadah. Bode bungkoh angkui kalongah. Mun selake tedung cingkrincingan kau pengen selake. Sampian mun entara ada reng mate ngangkui geleng ngangkui emas. Nyandek reng sake, aduh, aja reng entar gederemulen. Jek nyandek reng sake, mah jek entar ke Kamantan empian. Saya sake ila tak gawok ke geleng Saya sake ila tak gawok ke beden. Tak butuh denden sampean, butuh bantuan, butuh PC. Nggih. Entar kau reng sake glowing kapi nyanda. Gadol tak nge apa-apa. Karo gemuke mole, gemuke ya bener. Butuh dua kenging mon dokter kan tak neng bajar bi dua. Bajar bi PC. Tapi orang munafik ni ka gampang tengerna. Kulit sampean mulan di dunia nak kebai gak anggeun. Andi sentar nyanyi melengos kau pengen. Gitu lagi sentar. Kau pengen nyanyi sabode. Iya kau dung kata kau tak ngetela sentar aja. Mau najil bapede kan tak ngetela. Mau ngetela sabodina ngetela. So berdolum keluar. Apa namanya mana? Banduna. Apa keluar? Engki. Walhasil omong acak koi bi ngelengen. Anu krisis setireyu anu nyareng. Pokon langa olar mare pon pokon tanang ayur giliur melolo. Nah ini kecek sampai ya cek sampai. Lah ini kebiten dunyah mun kandi orang seiman kebe sango ke alam akhirat. Dunyah mun kandi orang si munafik cuma kebe banggaan cuma kebe nang seneng sampean sekecek. Dunya sampean sekecek masa sampean sekecek sampean mate kada sekecek yang kui madun. Abine boleh lah kena. Egi, tak kira atau kue kubur nempian tak kira masih ketukan tanang tak kira, musuh gerigi musuh tanang. Abine boleh. Kelambine sampean yang kue madun. Lah bercajer. Sedekah. Egi, sodako neka muntunya ekandi orang se. Napa nyaman orang munafik. Termasuk tanda orang si munafik napa? Abhara linnasi khusyu'an fawqa ma fi qalbih fa innama huwa nifaqun fawqa nifaqin. Orang si menampakkan kekhusyukna ya dan orang banyak, kebagusna pak tambah ya dan orang banyak, sementara mun tada orang aben lebih pecut tinimbang setan. Lerenya munafik ya tasa rato nareng munafik mun reng sebadan pecet lereng pecet ibadah malah pecet sekali. Lah ni kasih bahaya ni ka libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubus syayatin. Pakai nak ingat orang bagus keng ate nak ingat setan. Enghi libasus salihin wa gulubus syayatin. Kelampin ingat orang soleh keng ate nak ingat ate na setan reng munafik ni cak bolong bi reng munafik ya reng munafik bi muna cenci lopot muna omong carpak muna beri amanah khianat pon cak terus aki polong bi reng munafik ane kakaduh untuk menghilangkan kemunafikan ni situng carana patakok dekat Allah Subhanahu wa taala patakok dekat Allah Subhanahu wa taala engki mula orang lah takut ke pangeran insyaallah bakal beri jalan keluar. Tak usah abende munafik, tak usah abende carpak, tak usah abende guru sampean.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Serana orang se takok ke Gusti Allah, maka tinen Gusti Allah paringin jalan keluar sesae dari kesulitan, dari kesompekan, tapi beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bekal ibn rezeki setek kasangka khusus kang kuwi orang setakok ke Gusti. Al-Imam Syafi'i adabu dalam situng bait syair beliau, alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika rizqa ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra wallahu razzaqu faqad razaqa at-tayru wal hutu fil bahri wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfuri syai'an ma'an nasri. Imam Syafi'i adabu alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan. Dadi orang saya takut ke Gusti Allah, mun sampeyan dadi orang saya lopah, dadi orang saya jauh dari Gusti Allah. Oh betul patakok ke Gusti. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Maka niscaya rezeki deki bakal datang ke panjenengan min haitsu la tadri, dari jalan saya sampeyan tak ngaone, dari ka amma jalan nek moro-moro rezeki datang. Artinya usaha na sampian neka pagempang tinin Gusti Allah, benar berarti tak usaha. Karena banyak orang usaha yang tak oleh hasil. Usaha na tak mandat yang mun Gusti Allah pan la aparing rezeki dateng benih kelaban usaha na, tetapi atas ketakwaan deka Allah Subhanahu wa taala min haitsu la tadri, tanpa sadaren, tanpa kira dateng rezeki kelak dari Gusti. Fa kaifa takhaful faqra wallahu razzaqu? Bagaimana mungkin engkau khawatir atas kefakiran sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki? Faqad razaqat tayru wal hutu fil bahri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di atas langit. Engki paneka napa nyamana manuk-manuk sing ngaber di atas langit. Bade rezekenna. Allah Subhanahu wa taala sak beri rezeki manuk sing ngaber di atas langit. Wal huti fil bahri, cukok-cukok sebeneng tase, saya sabri rezeki Gusti Allah. Manuk sing abang di atas langit, manuk sebeneng cukok sebeneng tase, bede rezeki nah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedaja nek mulai tanggung rezeki na tinen Gusti. Tinggal bagaimana kita hubungan kelaban Gusti Allah, usaha selebihna pasrah ka Gusti. Orang mula takut ke Gusti Allah, ya'tika rizqa, ya'tika birrizqi min haitsu la tadri, bekal dateng rezeki setek kasangka. Usaha na tak sarah, keng rezeki na bekal depak semedepak Gusti. Wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwatin. Barang siapa yang menyangka bahwa rezeki akan datang dengan kekuatan, hanya orang-orang sandi kekuatan sebagai andi rezeki. Ma'akalal usfuru ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasri, tidak akan pernah mungkin seekor burung emprit akan mampu memberikan makan kepada anak-anaknya. Tak bakal mampu manuk sekenek gelek abri pakan ke budun sementara aban lemah. Mun saumpamana orang ada ane kekutu kuat, ternyata tak harus andi kekuatan. Manuk lemah, cukok lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sak beri rezeki. Walaupun kuat pun tak beri rezeki, tak oleh rezeki sekalipun andik kekuatan. Maka na orang senyangka bahwa rezeki nikah ada nikah harus dengan kekuatan. Ma'akalal usfuru ma'an nasri, maka tidak akan pernah mungkin ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasri, tidak akan pernah mungkin seekor burung yang lemah akan memakan suatu apapun dengan keadaan yang sangat lemah, tak mungkin. Berarti iman neka pekuat pemantep cek bahwa Gusti Allah sabri rezeki cudu pate rezeki dari Gusti Allah. Tak harus kunpanjenengan dengan cara nipu. Kau orang mau tak nipu tak ngakan, mau tak congo-congo orang tandi rezeki, mau tak cara otang, mau tak cara ngemplang ria tandi apa. Ane berarti pun ngebateraki ke Gusti Allah. Munafik orang ngak neka iman pakuat. Khusus audit ning akhir zaman ngak neka ingki iman pakuat desara tami ngah situng lah tambena patakok deka Allah Subhanahu wa taala. Mantar muka ngaji neka tetina ilmu semanfaat, ilmu sebisa matakok deka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma
Amin. Mula orang ni kan rasa takut ke Gusti Allah, maka insya-Allah orang kelak bekal beri rezeki sete kasangkah tining Allah Subhanahu wa taala. Pun banyak napanya mana nasihat-nasihat dari para ulama tentang ketakwaan nikah. Di antara Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang situng bait qasidah mun kelak saya baca kaula aneka nasihat dari Al-Imam Syafi'i. Adapun Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ada bu alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhibhu minar siwad daran alaika bitaqwallah patakok ke Gusti Allah fi sirri wal alan. Cek pulan banyak orang, ada orang pakun patakok ke Gusti wa qalbaka nadhifahu minar siwad daran. Penyakit-penyakit lem ate, kesombongan, ujub, riya, sum'ah, yatazayyan, hanya seneng gaanggeun, berseen. Tak mungkin atir mun beda penyakit bisa sehat. Ada cerita nak ate sehat beda penyakit tah. Mun orang sakit nyama sakit. Mun sehat berarti jauh dari penyakit. Wa khalif hawan nafasil lati laisa qasduha siwal jam'i lid-daril lati hashfuhal mihan. Semangat orang makin ni kenapa? Siwal jam'i cuma mapolong dunya kang kui gaanggeun kebebong sombongan. Padahal dunya ni keneng na imtihan, keneng na cobaan, keneng na musibah, keneng na bala ya tas dunya. Adapun kauluban panjenengan sing ngerteh bahwa dunya ni te kebe amat teh, maka dunya kelak kebe sadaqa wa sahab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tasahab hudita maniftatan. Jangan ca orang munafik, jangan ca orang secuba kelakona share saka kanca washab dawil ma'ruf orang sebagus kelakona kepolong wal ilmi orang sandi ilmu kekanca wal huda orang sandi orang sebisa nunjuk akidah jalan sebener asma maca asma da orang-orang se wajanib wala tashab jauhin cak kanca orang-orang se menebarkan fitnah, orang-orang se kelakona tak gena sing ngajak bengal ke Gusti Allah cak sampai kun panjenengan asma ben kanca da orang munafik. Fa in tarada bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarada bihi ishta fi hazan. Mun sampean ridho neremah dak paparing Gusti Allah maka bekal odi muna'aman odi dalam kebedahan kenikmatan. Wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan nanging sebalik mun tak nerema bentak ridho dak paparing Gusti Allah ishta fi hazan maka odi selama odin kelak bakal selalu susah, selalu sedih, selalu dalam kebedahan sompek karena tak nerema dak paparing Gusti Allah. Masya Allah. Mentar muka titil masih manfaat. Anak sehat ke abak tibi nikah ya. Anak sehat ke abak tibi belajar terus teti orang seneremah, belajar terus teti orang setakut dekat Gusti Allah. Setuju nikah ada setau dak baik dalam kecepa Gusti. Oh sekalipun pakai ingat pakai orang sesoleh tetapi mun atine terjangkit virus apa? Benih corona, saran bi corona, virus munafik. Wah ini kebenar cuma mematikan kebetulan tapi mematikan keateh. Oneng bunga apa? Oneng gi bunga apa? Mon beda penyakit apa penyakit apa? Bunga apa? Teteh. Mon beda teteh na bunga apa? Tak gelem abu ate mon beda penyakit tak gelem abu, tak gelem takok ke Gusti Allah, tak gelem jujur dalam kelakona, tak gelem bener dalam amalah. Maka berarti atine beda teten. Lah pengajian nikah niat ngilangi tete. Sop aja dadi takok ke Gusti. Wis
Karis nomor telok, kan tunya dadi telok nggih. Pertama kanggo orang seiman, orang seiman kanggo sango, nomor dua kanggo orang munafik. Orang munafik cuma kebe neng senengan, kebe gak banggaan, ya kebe bong sombongan. Matur muga selamat dunia akhirat. Matur muga dadi ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon barokah Fatihah dari Pak Suha, khusus Pak Suha, Bu Rukaya, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Bu Pak Zayin, kanggo sobungnya manah napa setiti hajat dunya akhirat kapi mantur muke tekakna keluarga Jelorong, Bu Sati, Bapak almarhum Bapak Kamidin Ahmad Rifai, Pak Sarnam, Pak Jalil, Bu Tiana, Fatimatuz Zahra, Bapak Ahmad. Sobung tolesna dari Serah niata mantur muke tekakna hajat kapi juga ada tolesna napa setiti hajat berniat kabulakin tining Allah Subhanahu wa taala. Haji Abdul Halim juga perapatan adanya menekiah neka kangkui dari Bu Mina khusus aki deka Pak Tiana, Bu Tiana, Pak Halim, Abdul Salam Sumahana matur muga sedaya jaring sepuh setada umur. Mantar muka setaje pecemper kau purna, selamat kau purna. Itu tiakina raudhatun min raudil jannah. Seki pada umur tambah umur sebarakah, sehat walafiat, tambah rezeki sehalal sebarakah. Kangkui sango ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Pak ke Mekah ke Madinah. Amin Allahumma amin. Afdalu dzikr al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا